شب باش گلی هوالا گلی دوست و برادران ایشب صحبت آمه جیانا شیخ محمود برزنجی شیخ محمود حفید خوشمیره کی بنابو دنگ سرهلداناوی جنگاوی شریب عرب عرب ترک عرب به انگلیز آرا گلک کوچبر بو حبس و زندان کشاندید خوازمش سری حتی بنی بکرتاهی ام بین زمان که شیخ محمود کیه کلامی سر هنه کاوس آقا کلامی سر شیخ من شیخ محمود برزنجی ذاته کی هیجا و میر خاص و میر بو باش بو پهلوان بو بناو و دنگ بو عالم و خندوان بو سیاست مدار بو نویسکار بو حیف و مخابن جیانه که نخوش بشر بجنگ درباز کر حتی که وفات کر بله شیخ محمود حفید کره شیخ سعید کره شیخ معروف نوده برزنجی سروک عشیره برزنجی ابویه ده سال 1881 میلادی دو سلیمان دیاج دایکا خواه هاتیه دنیا سلیمانی باجار کردستان عراقه اول سر دست عالم وی زمانی خواندن خواه قدان دیه زمان عربی زمان فارسی و زمان ترکی رند و باش دزانی وکی زمان کرمانجی ده سال 1908 میلادی لرخ باب خو شیخ سعید چوی باجار استانبوله و سال 1909 میلادی بابی وی و کالکیوی احمد و کک احمد برایوی لباجار موصل هاتن کشتن و دوی ساله دا اوجی لباجار موصل هات زندان کرن سال 1910 میلادی جه طرف ترکان و هات بردان پشتی که سرهلدانا کردان چه بو او کتا دجه باو خدا که بو پیشکش عشیره خواه و هم خواست که دولت کردی دامزرینه داوه که جبن باندورا ترکان خلاص بن ده سال 1918 میلادی دا انگلیزان باجار کرکوکه وگرتن و شیخ محمود بو حاکمه لسر کردستانه باشه پشتی که بو حاکم کردستانه رابو زمان کردی خسته زمان فرمی جبو هرما کردستانه و جبو پاراستنا ملت کرد رابو یکیتی لرخ پیشکش و سروکن هرم چکر ده سال 1919 میلادی شیخ محمود حفید دست بسر هلدانه کر پشتی که علاقه نابین شیخ و بریتانیا دا خرابو که انگلیزه جبو چند سببان او سبب جی اون داخوازی شیخ محمود او بی که سرخوبونا کردستان چیب به و داخوازی بریتانیا باندور برجواندیا وان به دو داخوازی بریتانیا پاراستنا کردستان به ارمنی و آسوریا بکد لی داخوازی شیخ به کردین مسلمان بکد سه شیخ محمود زانی که انگلیز به حیله ندهش که فرمان شیخ دناو هن قبیلین کردان دا درباز به و خل بخوینه و ببینه قد خد کر عسکر وان کاتی و بلاوکی دگرتن اوت قلاشتن چار باوری شیخ محمود او بی که حکم خلقه کرد به پرانی خواه دل رخوی راوستن و شر دگل انگلیزیا بکن لی بریتانیا پیوندیک وسا به کردان را دکر چاکو به عرب و ارمنیا را جد کر بلکه به کردان را بهتر دیتا چرا؟ چونکه پترول و نفت دو کردستان دا هبی پرانیاوی خاص خصوصی گرینگیا نابین هر دو روباران دا پیشتر دیدید. 5. شیخ محمود دخواست که شاندک کرد بشینه پاریسه داوا که پیوندی دیگر شریف پاشا نونر کردان لجواکا پاریسه بکه لی انگلیزیا او بهیستن نهشتن که او چه ببه و نشاندن نهشت هر بشه پاریسه جبو من سببا نخواشی کت نابین شیخ و انگلیزیا چاوا که بانک بسر خوبونا خواه دایی بوه کرنه دنابین شیخ محمود و انگلیزا دا شر و جنگ و حرب گران دست بکر و سلاح هاتن کشاندن و هاتن تقاندن و به صدا عسکر انگلیزیا و کرده هاتن کشتن و بالافر انگلیزان باجار سلیمانی دانه لبر بمبان مالا من شوتیش کردارا صد حیف و مخابن جا اول حتی نها دبن باندورا خلقی دابونه
و تو دولتك سربخون نديتنا كو بلافر وان و سلاح وان مزنجي كو هبن پشتی کو شیخ محمود نابینا حربه دا بریندار بو هاته دیل گرتن و حکم زندان به 10 سالان لسر هاته کرن و دگل 10,000 روبل هاته جزا کرن و پشت را سرکومی ولات هندستان کرن شیخ محمود بری ویدان ولات هنده پشتی کو 2 سالونی لباجار بومبای درباز کر باجار هندستانه سال 1921 شیخ قادر برای شیخ محمود civakek çêkir ji 8 wezîran damezran û bi vê rengî yek jê Serok Wezîr Şeyh Qadir Hefîd bû, Wezîrê Maliyê Abdülkerîm Elik, Wezîrê Perwerdeyê Mustafa, Wezîrê Daxilî Şeyh Muhammed Garîb, Wezîrê Paristinê Şeyh Zekî Sahib Qiran, Wezîrê Gumrukê Ahmed Bek Fetah, Wezîrê Nafiê Rêbarê Abdullah Ağa, Wezîrê Edliyê Dadgahê Mele Saîdê Kerkûkî û serkişê giştî ji bo Kurdistanê Şeyh Mufîd. Mufettişê am ji bo Quweta Kurdan General Sidîq Qadirî. Di çarê meha Novemberê da Şeyh Mahmud leqeba Melikê Kurdistanê li ser xwe qebûl kir û ala Kurdistanê ji rengê kesk û di nava wî de heyva sor li ser axa Kurdistanê bilind kir. Piştî sala 1922 siyê Eylûlê Şeyh Mahmud Zıvırî hate Süleymaniyê û hikûmeta Iraqê digel hikûmeta Brîntanya belavok û belav kirin ku Kurd hikûmeta Kurdî bi serokatiya Şeyh Abdulkadir birayê Şeyh Mahmud damezirîn. Evê hikûmetê rojnama ku ewwel derxistin li ser navê Kurdistanê bi navê Bangê Kurdistan ev ana rabût qezeta xwe çêkirin rozname bi navê Bangê Kurdistan. Ava dudiya Rojê Kurdistan paşê kirin Bangê Heq paşê Umîdê Kurdistan derxistin û ala xwe li ser xaka Kurdistanê bilind kirin. Piştî ku hikûmeta Brîntanya soz û peymana Şeyh Mahmud ra dayîr înkar kir, hingê Şeyh Mahmud di sala 1922 ji çiriya paşîn xweda nîşandan ji bo serokatiya Kurdistanê. Lê ne biviya hikûmeta Iraqê. Sala 1923 miladî hikûmeta Iraqê bi alîkariya İngilîzan hêrîş da li ser bajarê Süleymaniyê. Di Temûza sala 1924 da bajarê Süleymanî vegirtin. Lê ji vê salê heta bigîje sala 1926 her Şeyh Mahmud di tevgera şer da bûye û digel İngilîziyê û digel Iraqê şer kiriye. Sala 1927 aşitî di navbêna Şeyx û Bexdayê da çêbû ku Şeyx terka welatê xwe bike û têkilî kar û barê Bexdayê nebe. Ku ji sala 1927 û 1930 miladî Şeyx malî bajarê Îranê. Piştî ku Şeyh Mahmud ji Îranê zıvırî di sala dîsan ji vê salê 1930 dijî İngilîzyan serhildan kir. Lê dîsa dîl hate girtin, esîr hat destê İngilîzan. Belê bi qasî 10 salan hate serkomkirin li nav bajarê Ereba ji erdê Iraqê. Lê İngilîzyan pirs girêka li dilê xwe bi eşkere derkirin ku ji vê salê di meha Ağustosê li bajarê Süleymanê da axiftina xwe gotin daxwaziya hikûmeta Brîtanya ew e ku dewletek Iraqî û serbixwe bête damezrandin û koma milletan jî bi wê biryarek bike ne ku Kurd bi serê xwe bijîn. Gotin Kurd dîsa gere esîrê bin destê Ereba bin. Piştî ku Şeyh Mahmud di sala 1941 hate Süleymaniyê dîsa ala serhildanê bilind kir, mala min qurbana mêra ve dest bi şer û cenga xwe berneda. Ala serhildanê bilind kir û hukmê zatî ji bo Kurdistanê xwest. O ji çek û silaha dest berneda heta ku hikûmeta Iraqê qebûl kir ku ew bimîne di Kurdistanê de. Bi vê rengî Şeyh Mahmud temenê xwe bi jiyaneka kurdewarî derbas kir û bû mînake ji bo Kurd di serhildan û berxwedanê de. Sala dehê heyvan niha 1956 wefat kir. Hezar rehm li gora wî, li a hevalê wî, li a pêşmergê ku pê rabûne
ê karûbarê xwe kirine, ê xizmeta wan kirine, ê nan dane wan, ê wan veşartine, ê silaha hanîne, ê pera dane, kê alîkariya wan kiriye ji biçûka heta mezina Xwedê Teala wan ber şefaeta Hezretî Muhemed xe. Hezar hezar car rehma Xuda li wan bin. Em ji wan re jî stûxwarin û em ji wan însanê xwe berê û mezin re jî deyndar in. Şêx Mehmûdê Berzencî em jiyana wî, heyata wî bi kurtahiyê em gihîştin du mahîka wî. Xwedê Teala wî û hevalê wî tev de careka din em rehm û keremê ji Xuda dixwazin ku Xuda teqsîratê wan hemû efû bike û bide xatirê xwe û Kurda jî bi ser xe evê mîna wan ji di nav me de rake û miletê Kurd jî bi Kurdistanek azad, bi Kurdistaneka îslamî, bi Kurdistaneka bi hiqûq, bi Kurdistaneka demokrat nesîbê me jî bike. Şev baş bi xatirê we.